Bakwethu siyadibana njalo uhlelo lwamaviki wonke kuza iBhayibheli kuphendule olamukela ngentokozo umfundisi uS Ndlovu ngihamba lempofu ezimbili uCK lo Obhinza basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyaxhumana njalo ukuhlelo lwethu lwamaviki wonke kuza iBhayibheli kuphendule okhulumayo ngowena wansuku zonke umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, kuyintokozo njalo uba sihlangane futhi kuleli iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo. uNkulunkulu kasenzele umusa asisize nxa sifunda lezi zinto sizizwisise, abe sesiphala amandla njalo ukuthi siziphile zenze inguquko empilweni zethu. Umfundisi uObhimpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Abafundisi lapha basinika igolide balaleli. Kangikwazi ukuthi ngenze njani ukuthi leli golide ulithathe libe ngelakho. Ngoba lezi zinto abakhuluma ngazo izinto ezizikileyo ezidinga ukuthi ujulise umkhumbulo wakho uzwisise incazelo abaziletha lapha. Kuza kusiza lami kungisize bafundisi. Silokho sikhangela indaba ethabanekile kakhulu, sikhangela inkonzo yokubuyisana. Lapho uNkulunkulu asebenza khona indaba yesono ukuthi singaphindi sivuke futhi. Ngikhumbula ingoma lana obhethi isono kasifi impela kunjalo. Into engiyifisayo. Namhlanje sikhangela ke uDaniel bani indaba lesithola khona. Daniel chapter 8 verse 13 to 14. Incwadi eqhakatheke kakhulu balaleli. Sicela ukuthi umfundisi uCK ayinqamulele inkonyane asichasisele hlukanise imbambo lomgogodla ukubana kuyini esikhuluma ngakho lapho mfundisi. Ngiyabonga mfundisi wami. Sizafunda ke incwadi kaDaniel isahluko ngesika 8 ivesi ngelika 13 lelika 14. iBhayibheli lithi lona ke ngase ngisizwa isithunywa sikhuluma lesinye esathi kuleso esikhulumayo. Koze kube nini lumbono usiba khona omnikelo ochiswa insuku zonke na? Koze kube nini isono esicithayo sisenziwa na? Koze kube nini kuyekelwa indawo engcwele lezinkanyezi ukuba zinyathelelwe phansi na? Impendulo iyabuya kuvesi ngelika 14. Sathi kuso kuzaze kube yisikhathi. Kuzaze kube yizikhathi zokuhlwa lezokusa eziyinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu zokunikelwa kweminikelo bese kulungiswa indawo engcwele. Siyabonga mfundisi ukuthi lapha sinanzelela imbuzo yonke ebuziweyo phose mbona ngazani ibe mthathu. Leyo mbuzo yakhona iyaphendulwa ke nguvesi ngo14 laphana ukuze sibe sesiphiwa iminyaka leyana ukubana ke konke lokhu kuphiwe izikhathi ezimisiweyo eziyiminyaka eyinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 2300 ngolimi lwemzini. So sizananzelela ukuthi kwesinye isifundo esasifunda esika Daniel ngchapter 7 sinanzelela ukuthi sakhuluma ngophondo oluncane olwanyathezela amaqiniso wonke phansi olwaluzama ukuguqula imithetho lezikhathi. So sinanzelela ukuthi konke khona lokho kwakusenzela ukuthi amaqiniso angaze avela njengoba ke kumele enze njani avele. So sinanzelela lapho ukuthi ekupheleni kweminyaka le emisiweyo le sinanzelela ukuthi lapha kuthiwe izinsuku kodwa ke phambili sizabona ukuthi insuku lezi zimele iminyaka. So sinanzelela ukuthi lapha kulapho okuzavuselelwa amaqiniso lawo ayenyathezelwa phansi ngoba ngamaqiniso amumethe ukusindiswa komhlaba ukusindiswa koluntu. So ke kulapho azavuselelwa khona ke ukuze siwabambisise siwazwisise ikakhulu ngendaba yokwahlulelwa la ngendaba yokuhlanjululwa kwethabanekele la ngendaba yokuqedwa kwesono. Ungakayikhathana mfundisi ngeke khona lapho kucazuleka kakuhle ukuthi lo cindezela amaqiniso yebo uthilo uluphondo oluncane. Ye kunjalo mfundisi wami. Ayingeke angikuzanga kuhle ukuthi kungenelana ngapi la iminyaka
khonokho ukucindezelwa kwamaqiniso leminyaka lesiphiwa la. Siyabonga mfundisi wami. Sizananzelela ukuthi nxa sikhangele kakhulu inkonzo lesikhuluma ngayo yetabanekele yokubuyisana. Sinanzelela ukuthi kulokuvunywa kwezono. iBhayibheli liyasitshela ukuthi umuntu kumele avume isono kuNkulunkulu kuJesu. Nguye yedwa osindisayo. Kodwa ke kule mfundiso yokuthi umuntu angavuma isono kumpriester. So anjabona ukuthi kuyabe sokuguqulwe amaqiniso ukuthi uyevuma isono indlela yokunyathezela phansi. Indlela yokunyathezela amaqiniso phansi. Kodwa ke wena kumele uvume isono sakho kuNkulunkulu. uNkulunkulu nguye yedwa olamandla okuthethelela. Ngeyindlela mfundisi sokudiliza inkonzo lesikhuluma ngayo. Kunjalo mfundisi wami. Jesu ayimeleyo. Ukuthi izono zivunywa kuye. Kunjalo mfundisi wami. So ke ngingangezelela futhi khonapho umfundisi sikhe abambe khona. Kuverse ngo13 lapha kukhulunywa ekuthiwa ngenkonzo zansuku zonke. Siye sazithinta lapha nxa besikhuluma inkonzo zeThebanekeli. Esikhuluma ngenkonzo zansuku zonke. Igama elithi lona ngesikhiwa kuthiwa ngudaily. Ligama elicho izinto zonke ezaziphakathi kweThebanekeli lezi inkonzo zakhona ezazikhomba icebo losindiso. So lapha kuthiwa uphondo oluncane luyanyathezela lokho kuthiwa idaily. Kusitsho ukuthi uphondo oluncane lunyathezela icebo losindiso njani. Balunyathezela njani? Kuthintwe lapha ukuthi babevumisa izono ebantwini abapriest, ukuthi abantu babe bazovuma izono zabo kuba priest abangabantu. Zona izono zivunywa kubani? kuNkulunkulu. So kusitsho ukuthi embalini yesiKristu ecebo losindiso uphondo oluncane lwaphiwa isikhathi olwavunyelwa khona ukunyathezela amaqiniso osindiso. Kodwa iBhayibheli laphithi isikhathi lezo siza njani? Siza kwedlula. Amaqiniso la akade enyathezelwe phansi azavunjululwa kakutsha kumbe abe mgceke abantu babekwazi. Ngezinye indlela kusitsho ukuthi uNkulunkulu uza kulwela icebo lakhe losindiso libe mgceke. Abantu abafisayo babekwazi ukuthi umuntu usindiswa kuphela ngokukholwa kubani? kuJesu. Ngemva kwesikhathi eside kunyathezelwe phansi luphondo oluncane. Then okunye kwesibili engifisa ukuthi ngigcizelele lapha indaba yokuhlanjululwa kwendlu engcwele. Angithi siyakhumbula ukuthi sikhuluma ngosuku lokubuyisana. Saveza ukuthi kwakusuku lokuhlanjululwa kweThebanekeli. Ngenxa ukuthi iThebanekeli lalingcoliswa izono zabo bani? Zabantu okomnyaka kanjani wonke. Kodwa lapha kuDaniel 8 iverse 13 lo 14 sigcizelela ukuthi iThebanekeli elihlanjululwayo lapha kayisilo lemhlabeni. Ngoba lemhlabeni lalingumfuziselo walelo lingaphi? Esezulwini. Elihlanjululwa la ngelasezulwini. Kusitsho ukuthi abantu nxa bevuma izono zabo kathesi emhlabeni, izono lezo ngokukholwa ziyasuswa ziye kuThebanekeli lasezulwini. So kathesi uJesu wenza umsebenzi wokuhlambulula indlu engcwele. Sizawuchasisa nxa sesiya phambili ukuthi izono lezo ziyasuswa njani endlini engcwele sezibuyiselwa kuAzazeli njengosuku lokubuyisana. Ngingakaphenduki umfundisi simqumile besakhuluma. Usekuthintile kakhulu ukuthi iThabanekeli leli esikhuluma ngalo. Njengoba na umbuzo ukubuzile laphana wokucina. iThabanekeli elihlanjululwayo liThabanekeli elasezulwini lapho uJesu angena khona njengompriest omkhulu. Siza kuthinta sisehla lapha. Mfundisi siyabonga kakhulu. Mfundisi OB nxa sikhuluma ngani iminyaka ezinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 2300 days le. uDaniel kuyini okwenzakala kuye nxa esamukela wona lumbono njalo kuyini kwenzakala khonokho? Siyabonga. Ngizacela ukuthi umfundisi usikhe asifundele uDaniel 8 iverse lika 27 lapha. Ngiyabonga. iBhayibheli lithi lona mina Daniel ngase ngiphela amandla, ngagula insuku ezithile, ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi, kodwa ngamangaliswa ilo mbono kangaze ngawuqedisisa. Siyabo. So uDaniel lapha kuthiwa waphela amandla. iBhayibheli lesikhiwa lapha ithi fainted. Wasegula okwamalanga amaningi. Itsho njalo iBhayibheli. Ngenxa yokuthini? Ngoba uthi umbono lo wangimangalisa. Njalo kakho owanjani owaba lokuqedisisa. So kusitsho ukuthi uDaniel kazange azwisise ukuthi amalanga la i2300 lawa achoni. Njalo kukhanya into le yamangalisa. Abafundi beBhayibheli bathi uDaniel wacabangela ukuthi mhlawumbe engcenye uNkulunkulu sengezelele iminyaka yokuthunjwa kwabantwana bakwaIsrayeli ngaphi eBhabhiloni. Yikho okwenza uDaniel wamangala. So uDaniel umangala kwakhe wachwala uvalo wagcina esegula. Kwase kusenzakalani?
khonokho kwabangela ukuthi uDaniel angaze achasiselwa umbono we2300 so yikho ungafunda ke encwadini kaDaniel chapter 8 uzathola ukuthi kuyakhulunywa ngeminyaka leyi ngamalanga lawo othiwa yi2300 inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu kodwa kawachasiswa uDaniel ngu8 kungani engachasiswanga ngoba uDaniel wafenta wasegula so awusatholakala ngathuba ukuthi kwenze njani ukuchasiswe so uzananzela ukuthi nxa lokhu ilonda indaba kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sokuzaphenduka ke sokubuyelelwa futhi leso sikhathi uDaniel ayesiphiwe sahlala iminyaka ethile singachasiswa okwakumqalekisa uDaniel lapha mfundisi ngiyakuzwa ukuthinta kodwa ke sichazele kuhle ukuthi kungaba ukuthi elamlele liphethe lapha wadideka yamagama agcwele lapha wadinwa waphela amandla ngombono lo kuyini sibili ungiyeza ukuthi udlula kikho kodwa ke nxa ungasichazela kabanzi ukuthi kwesaba kwakuthiwa i-stress kuyini stress kwakuyikudideka kwengqondo uDaniel wayedidekile ngoba uhlupho lukaDaniel lapho lukhona engxenye uza kuthinta umfundisi uSike uDaniel nxa esizwe lezi ziprofeti okwenza ukuthi angazwisisi yena uDaniel ucabanga ngamaJuda angithi siyakhumbula ukuthi uDaniel lapha useBhabhiloni amaJuda athunjiwe so izikhathi njalo uDaniel uyakwazi ukuthi amaJuda kwathi athunjwa 70 years i-70 years ngaphela kumele benze njani babuye so uGabriel nxa ekhuluma ngezikhathi la uDaniel yena akacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngabantu bonke emhlabeni uDaniel yena ucabanga ukuthi ukhuluma ngamaJuda so nxa isizwa 2300 secabanga ukuthi engeke sesisukile ku-70 years lapha abantu ngenxa yezono zabo so kungezelela isikhathi esinjani eside so khona lokhu kwenza ukuthi uDaniel angazwisisi adideke ingqondo ngoba ukhathazeke ngabantu bakibo amaJuda ukuthi kanti kuyakwenzakalani ebantwini abakithi nxa sokulokho kukhulunywa indaba yezikhathi la engxenye uNkulunkulu sengezelele iminyaka yokuthunjwa ngenxa yezono zabantu bakithi ubona mfundisi engxenye kuhle ukuthi sikufike kakuhle ukuthi ukuthunjwa vele kasonto emnandi kunjalo into yantiko bathi khona singahlabela njani ingoma zezayona kunjalo ezweni lokuthunjwa kunjalo hayi sesikuzwisisile singasakwazi ukuthi enxa ingilosi yayikhazimula kakhulu wakwaba lokuduma kuyini okwamenza waqaleka lapha ngibona kuyasincedisa kakhulu mfundisi CK sikhuluma ngana le iminyaka ezinkulungwane ezimbili ngibona nabalaleli baza kubamba ukuthi iminyaka liqhakathekile kakhulu mfundisi iqhakathekile kakhulu leminyaka angikhothi kule ndawo sithola khona ngaphandle kwakhona akukho la kwenye indawo sichazele mfundisi kabanzi nxa sikhangela lapha uDaniel ezama ukuzwisisa leminyaka kuyini okumenza angazwisisi ngiyabonga mfundisi wami ukuthintile laphana uOB esedlula laphana ukuthi ngemva kokuqaleka kwakhe wavuka waqhubekela phambili ngani ngomsebenzi wenkosi uDaniel ngu9 ivesi lesibili nelesithathu ibisisithona ke ngomnyaka wokuqala ukubusa kwakhe mina Daniel ngabona ezincwadini ukuthi ubunengi beminyaka yokuchitheka kweJerusalema elakhuluma ngayo ilizwi lenkosi kuJeremiah umprofeti iza kuba iminyaka engamachumi ayisikhombisa so sinanzelela ukuthi ngale kuDaniel ngu8 verse ngu13 lelika 14 kukhulunywe ngeminyaka eyi2300 khathesi usesizwa eminye iminyaka engamachumi ayisikhombisa so konke kona lokhu uDaniel kumenza angazwisisi ngoba yena lokho ecabanga ngesizwe sakibo ukuthi iminyaka yonke le ithi ukuthi sizabe lokhu siselizweni elingayisilo lakithi khonoko bese kumdidi ingqondo angasazwisisi ngoba lapha wayefunda isiprofeti sika Jeremiah uthi nxa esefunda isiprofeti sika Jeremiah ke wase akangazwisisanga ukuthi iminyaka le engamachumi ayisikhombisa itshoni yena uzitshela ukuthi babe lokho beselizweni lokuthunjwa ngale engakwazi ukuthi ikhuluma ngesiprofeti esiyakugcwaliseka ngesuku zokugcina ngifuna mfundisi ungakadluli khona lapho ukuthi enxa kulezifundo esingazifunda ukhona ukuthi uDaniel wayefunda ibala kunjalo mfundisi wabacabanga ukuthi uba umprofeti uphonga ukukhongozela kuphela siyabonga uNkulunkulu ethela wena uphonga ukukhongozela kodwa uDaniel la wayehlola efunda incwadi zabanye abaprofeti ukwenzela ukuthi abe lolwazi olupheleleyo ngakho ke mfundisi wami umprofeti weqiniso kasuye umprofeti othi ngibonisiwe kumbe ngiphuphile umprofeti
kumele afakazelwe ngabanye abaprofeti njengoba uDaniel siyamthola lapho efunda incwadi zabaprofeti uJeremiah. Lokuthi mfundisi akusikhuthaza yini lathi ukuthi kusibale kakhulu khona okuqhakathekile kakhulu thina esingabafundi beBhayibheli esingabalandeli bakaJesu. Isiprofeti esisikhombela insuku zokucina kasisitholi komunye umuntu, sisithola ekufundeni ilizwi likaNkulunkulu ukubala iBhayibheli insuku zonke. Emini khonapho ngingangezelela futhi. uGabriel ongiyochasisayo la. uGabriel ukhuluma ngensuku zokucina. Uyakhuluma ungabala uvesi mu26 ka chapter 8. uGabriel uthi umbono lo umayelana lezi insuku zokucina. So uDaniel yena kodwa nxa uGabriel ekhuluma uDaniel yena ukhangele amaJuda. So khona kusitsho ukuthi ingqondo kaGabriel ingqondo kaDaniel azikho ndawonye. uGabriel ukhangele ensukwini zokucina. uDaniel ukhangele khonapho amaJuda. Njalo kunye uGabriel yena ukhangele umhlaba wonke. Ekhangele indaba yokucebo losindiso egoqela umhlaba njani wonke. Kodwa uDaniel yena ukhangele isizwe esisodwa esamaJuda. So khona ukwenza ukuthi nxa uGabriel echasisa kabazwisisani lo Daniel. Ngoba uDaniel yena ukhangele isizwe esisodwa. uGabriel ukhuluma ngomhlaba wonke, ukukhululwa kwabantu esonweni lokusindiswa komhlaba wonke. Kodwa uDaniel ukhangele isizwe esisodwa. So khona ukwenza ukuthi uDaniel angazwisisi. Uzananzela ukuthi ngokuya kwesikhathi kwagcina sokuthiwa kuDaniel hayi Daniel ngangcono uvale amazwi lawa amayelana lesikhathi sani sokucina ngoba yena ingqondo yakhe uDaniel yayilokho ikumaJuda khathi khona sokukhulunywa ngomhlaba wonke ngecebo losindiso umhlaba wonke. Mfundisi nxa ukhuluma kanjalo ngiyazibuza vele ukuthi uGabriel kwakumele ukuthi into yakhona ayifumbathise njani uDaniel ngoba uyazibuza lawe ukuthi nxa ingilosi ikhulumayo ile ibona okubanzi kunjalo wona ubona khona eduzane so ukuthi ubone kabanzi kakusiyonto elula kodwa kuhle ukuthi usichazele khona ukuthi umumo lo esubona usenzakala lapha yisizathu esenza uDaniel angazwisisi kunjalo nxa uDaniel ekhuleka kuyini okwenzakalayo. Siyabonga. So sichiyela phana umfundisi usikhe sithi uDaniel wayefunda ekhuleka ethandaza esenzele ukuthi azwisise. Engcenye futhi okunye singakukhuthaza. Uzananzela ukuthi uDaniel lapha kwathatha iminyaka izahluko lezi kwathatha iminyaka sibile embalo. uDaniel lokho ekhuleka efuna ukuzwisisa. So nginanzelela lapha ukuphikelela kukaDaniel. Ukuthi uDaniel engazwisanga kazange akhalale. So ngezinye indlela kulamanye amaqiniso eBhayibhelini esingeke sayazwisisa ngokubala ka1 uvukuzo. Kumele uphenduke ukhuleke kwesinye isikhathi uzile ukudla njengoDaniel. Uthi uNkulunkulu azakho akuncedise akuchasele ngokubona ubuqotho bakho ekudingeni amaqiniso. Okunye esikufundayo laphana empilweni kaDaniel. Then ke uDaniel ngemva kokubana esekhulekile laphana uzasifundela uchapter 9 ivesi ngu21 lo22. Daniel chapter 9 verse 21 to 22. Right, iBhayibheli lithi lona ke lapha kuDaniel ngu9 verse ngeka21. Ngisakhuluma ngikhuleka lo muntu uGabriel engambona embonweni kuqala. Waphaphela kimi masinyane ngesikhathi somnikelo wakusihlwa. Wafika wathi kimi, Daniel, sengifikile ukuba ngikunike ukuhlakanipha nokuqedisisa. Siyabonga. So uGabriel usekhuluma lo Daniel. Now ungakhangela kuhle ungasukela ku chapter ngu8 iverse ngu13 lo14. Ukhulunywe ngamalanga lana 2300. Saphetha ku chapter ngu8 laphana. So kuthiwa uDaniel wafeinta waqaleka wasegula okwamalanga athile. Kusitsho ukuthi iminyaka leyi amalanga la ngu2300 kasachasiswanga. So engasachasiswanga sibona ukuthi ku chapter 9 uDaniel eqala ukukhuleka evuma izono zakhe lezi abantu bakibo. Then ngemva kokuthandaza kwakhe sesibona uGabriel usephenduka. Xa uGabriel ephenduka kuthiwa wabuya ngesiqubu ephapha ngesiqubu esikhulu ngesikhathi somnikelo wantambama. Wasesithi Daniel sengiphendukile ukubana ngizokunika ukuqedisisa. So umbuzo okhona lapha ukuthi uGabriel upha uDaniel ukuqedisisani. So siyabona ukuthi ungakhangela izahluko lezi kusukela ku verse ngu14 ka chapter 8 kuze uzofika lapha ku chapter ngu9 iverse ngu22 akula esinye isiprofeti esivezelwa uDaniel lapha. Kusitsho ukuthi indaba esele ilenga emoyeni indaba yamalanga la angu 2300. So ayinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu. So nxa uGabriel sithi ngizokunika ukuqedisisa
ukhuluma kanye ngamalanga lawana ayinkulungwane ezimbili lamakhulu anjani amathathu. Kusisho ukuthi okubuya ngemva kuka verse 22 ka chapter 9 yingcazelo yokuthi iminyaka liyana esikhulume ngayo phezulu ngale amalanga lana esikhulume ngayo phezulu azinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu nanko ke ingcazelo yakhona. So uthi yikho uzathola ukuthi ingcazelo ka chapter 8 verse 14 ibuya ku chapter 9 ngenxa yokuthi kulesehlakalo esenzaka la uDaniel engazwisisi wagula futhi. Yikho sibona ngathi kuyehlukene kodwa into yinye eqhubekayo kusiya phambili khonapho. Siyabonga incazelo mfundisi kodwa kuyanginika umlando ngazi sonke kusinika umlando ukuthi uDaniel waqaleka esihlupha ngendaba zevangeli. Indaba zevangeli ukuthi nasihlupha kungakanani enxa ngumbuzo nje osala ubuya kithi labalaleli ukuthi kambe thina sihlupha okungakanani. Lo Gabriel ubuya ezomtshela lezo ndaba lezo kunjani njalo futhi okwenza ukuthi uGabriel abuye ukuthi uDaniel uyadingisisa uyakhuleka uyazihlupha. So ngezinye indlela lapha sifunda ukuthi uNkulunkulu akula muntu odinga iqiniso ngobuqotho angasoze alifumane. Ngingadinga iqiniso ngobuqotho uNkulunkulu ngomusa wakhe uyanginika uyangivezela uyangambulela uyangikhanyisela indaba zevangeli ezijulileyo. Hayi siyabonga mfundisi. Bani kuyacaca. Mfundisi sikhe masiba nguyigqiba lapha. Nxa sikhuluma ngamalanga leminyaka. Abanye bayaqala ukuzwa indaba lezi. Kunjalo mfundisi wami. Wathi kanti abafundisi laba kuthatha ngaphi lokho? Nxa ungabachasisela kuhle ukuthi nxa sibala ngesiprofeti sikhuluma ngeminyaka lamalanga sikubala njani njalo sikuthatha ngaphi eBhayibhelini mfundisi wami? Ngiyabonga. Nansi ke ikhiye yamalanga leminyaka nxa sifunda encwadini zesiprofeti. Ngizaqala ngokufunda uManani ngo14 ivesi ngelika 34. Manani ngo14 ivesi ngelika 34. Ithi yona ke lahlola ilizwe insuku ezingamachumi amane. Usuku luzalingana lomnyaka. Ngakho lizathwala ububi benu iminyaka engamachumi amane lize lazi ukuthi kunjani nxa lingidelela. NguManani lo ngokuloba kukaMosi ngale. Nxa singaya futhi encwadini kaEzekiel ngo4 ivesi ngelika 6. Ezekiel ngo4 ivesi ngelika 6 ithi yona ke lapho usuphelelisile lezo nsuku uzalala phansi ngokwesibili kodwa ngomhlubulo wangakwesokunene uthwale khona kokwakoJuda insuku ezingamachumi amane. Usuku olulodwa ngilumisele umnyaka. Sinanzelela ke lapha ukubana ke ikhi esitholayo lapha njengoba ke uDaniel wayelokho engazwisisi ukuthi iminyaka le ekhulunywe ngale kuDaniel ngchapter 8 verse ngelika 13 nelika 14 leminyaka ayifunde kuJeremiah ichoni. Yena wayelokho ezihlupha ecabanga ukuthi kutsho amaJuda kanti kukhulunywa ngesiprofeti lesi. So uMosi ngale kuManani uhle wasitshela wathena ke usuku olulodwa lumele umnyaka. Uyagcizelela futhi ngapha uEzekiel ukuthi usuku olulodwa lumele ini futhi umnyaka. So eBhayibhelini kusiprofeti lapho esithola khona kukhulunywa ngeminyaka ngensuku ezithile ziyabe zimele usuku olulodwa. Kusitsho ukuthi i2300 days lay ekhulunywa kuDaniel ngo8 verse ngelika 13 nelika 14 itsho ukuthi iminyaka engu2300 years. Esithetho khona ngolimi lwesintu iminyaka ezinkulungwane ezimbili namachumi amakhulu amathathu. Then i70 days leziyana azithola kuJeremiah insuku ezingamachumi ayisikhombisa zona ziyana kuthi ukuthi kuyiminyaka engamachumi amangaki ayisikhombisa. Siyabonga mfundisi ukuchasisa ngazi obi khona ongakwengeza lapha. Siyabonga. So ngezinye indlela ngamafitshane sithi thina usuku olulodwa
umnyaka owodwa kusiprofeti Yebo. kumele ukuthi sikugcizelele khona ukuthi kusiprofeti ayisikuthi eBhayibhelini ngingezwa lapho kuthiwa kulosuku khona ukuthi kuzingwalo zesiprofeti ngesizathu sokuthi isiprofeti sibhalwe ngani ngemifanekiso so lapha ke sikhuluma ngeminyaka engu-2300 iminyaka ezinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu so iBhayibheli ithini ngemva kweminyaka eyinkulungwane lamakhulu amathathu indlu engcwele iza kunjani iza kuhlanjulwa yikho esikubonayo lapha nakumbuzo bafundisi nxa siba nguyiqiba fundisi sikhe umuntu uyathi khona iminyaka le 2300 days mina inceda ngani ngihlalele likhuluma ngayo bafundisi ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukuthi kunjalo mfundisi kodwa nangu umuntu sebuza ukuthi ngihlezi lapha mina ngiyakuza ukukhuluma nge-2300 iminyaka inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu angithi mina kunginceda ngani ya kusinceda sonke ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu icebo lakhe lenjongo yakhe kuqeda isono akulandaba ukuthi sithethe isikhathi esingakanani kodwa ekucineni uzasiqeda isono uNkulunkulu abuyisele izinto endaweni yazo njengoba sekuqalene ophi ungathi siyabonga sinanzelela lapho ukuthi ukuhlanjululwa kwendlu engcwele kuthi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuhlambulula izono zami iyo leminyaka esikhuluma ngayo so uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi ngivume isono ngingali lesono sami kumele isono sami sithathwe sisuswe kimi esiye kuye uNkulunkulu yena ulendlela yakhe yokuthi isono sami uzasenza njani kodwa okukhulu esithola uncedo ngeminyaka le ukuthi iminyaka le iveza ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthatha isono sami kafuni ngifele isono sami akula sizathu esokuthi ngifele isono sami ngoba uNkulunkulu ufuna ukungihlambulula ngisale ngingasela sono mina ngifuna ukudlula lapho kwesami ngiye kusono general kunjalo fundisi imhlaba lungawukhangela kuyahawulisa kunjalo okwenzakalayo isono esikwenzayo kufa kwabantu mahlayana isono soneso ukuthi uNkulunkulu ufuna isono sife impela kunjalo ingomelana ethi into engiyifisayo bafundisi indlela yami iqondile isono kasife impela wonke umuntu osekwabona imphumela yesono kumele ahlabele leyo ngoma isono kasife impela balaleli inkonzo esikhuluma ngazo lapha injongo yaso ukuthi isono kasife impela emhlabeni ezifuyweni noma kungaphi into yonke eyingoma ithi konkana kuyabubula kufuna inkululeko asikhangeleni indlela abantu abafa ngayo lababulalana ngayo isono khangelani ezindlini ukuthi abantu baphathana njani bayagamulana ngamahloka isono abantwana abancane abangelacala isono kasife impela kasidebana njalo ukuvikeliza sikhuluma ngana lindaba ukuthi isono kasife impela siyabonga